Dobar dan, dobrodošli u životnu priču našeg heroja Harisa Tabakovića. Priča Harisa Tabakovića nije samo fudbalska priča. To je priča o identitetu, o odrastanju između dvije države i u borbi da dokažeš ko si i sebi i drugima. Rođen u Grenhenu, u srcu Europe, Haris je odrastao u porodici koja nikad nije zaboravila svoje porijeklo iz Bosne i Hercegovine. Kod kuće je bosanski jezik, običaj, priče o domovini, a vani švicarska realnost, drugačiji mentalitet, drugačiji način života. To nije bilo lako. Kao djece dijaspore često se osjećaš kao da ne pripadaš potpuno nigdje. Nisi dovoljno njihov, ali nisi ni potpuno svoj. I baš tu počinje njegova unutrašnja borba. Fudbal mu postaje bijeg. Teren je bio jedino mjesto gdje nije morao objašnjavati ko je. Tamo su govorili njegovi potezi, njegova borba i njegov karakter. Vrlo brzo dolazi u omladinski pogon Young Boysa, velika stvar za mladog momka, ali pritisak raste. Očekivanja su velika, a put do vrha još veći nego što izgleda. Prelazak u seniorski fudbal donosi realnost, nema više sigurnosti, nema više, talenat je dovoljan. Dolaze teški trenuci. Selidbe iz kluba u klub. FC Wil, Grasshopper i klub Zürich. Svaki put nova sredina, novi ljudi, novo dokazivanje i svaki put isto pitanje u glavi, da li si stvarno dovoljno dobar. To su trenuci o kojima se ne priča. Treninzi kad si umoran, utakmice kada ne dobijaš šansu, noći kada razmišljaš da li sve ovo ima smisla. Ali Haris ne odustaje, jer zna ako sada stane, sve do tada je bilo uzalud. Prekretnica dolazi u Austrija Lustenau. Po prvi put kontinuitet, po prvi put povjerenje i tada se vidi pravi Haris Tabaković. Golovi počinju dolaziti, samopouzdanje raste, a ono dijete koje je sumnjalo polako nestaje. Postaje lider, postaje igrač na kojeg se računa i onda nagrada za sve ove godine borbe. Transfer u Hertnu. To nije samo klub, to je dokaz da se trud isplati, ali ni tu nije kraj borbe. Svaki novi nivo donosi novi pritisak, nove kritike, nova dokazivanja, ali sada Haris više ne bježi od toga, sada zna ko je. Ono mjesto u njegovom životu ima reprezentacija Bosne i Hercegovine. To nije samo dres, to je za Harisa cijeli život i cijeli svijet. To je veza sa korijenima, sa pričama iz djetinjstva, sa identitetom koji je gradio cijeli život. Kada izađe na teren i čuje himnu, to nije običan trenutak, to je odgovor na pitanje koje ga je pratilo od malena, gdje pripadam. Priča Harisa Tabakovića nas uči da uspjeh nije pravac bez prepreka. To je put pun sumnji, padova i tihih borbi koje niko ne vidi. Ali ako nastaviš, ako vjeruješ čak i kad je najteže, dođe trenutak kada sve ima smisla. Od dječaka između dva svijeta do čovjeka koji je pronašao svoje mjesto. Ovo nije samo priča o fudbalu, ovo je priča o životu. Nadam se da ste uživali u životnoj priči našeg Harisa Tabakovića. Čiju priču želite da čujete u narednom klipu, pišite u komentarima.